Hello guys, thank you very much for your time. Congratulations first. Can you tell me how do you feel right now? I feel great. I won the tournament. Very nice competition. And thank you for the organizer, for everyone here prepared the tournament, and yeah, I will come again. Oh, that's nice. And for you? I'm very happy and I'm very excited to go back with the trophy to show it to my family. And I want to thank my family because I came here and they helped me to come here. Okay, that's so nice. But can you tell me, did you guys expect this? Did you come here to win? Or were you just also seeing the process and enjoying it? For sure, every tournament you try to win. But it's also my first time in Kosovo, so nice country. I didn't know anything about that. And nice food, nice people. Yes, I'm very happy that I came. So I'm glad you enjoyed it. But since it's your first time, what do you think of the organization in here, of the tournament? It was great. It was great. I can say again thanks to the organizer, to the sponsors, to the country. So it was a great tournament, and yes, as I said, I will come again. That's so nice. And for you? Honestly, I didn't expect to take the first place because there were very good also players, girls, older than me. But I'm very happy to win the first place, and it's also my first time to Kosovo, and I think it's very nice here. Very kind people, very good food, and I think it's great. And how old are you? I'm 16. And you? I'm double than her. Double her age. Multiply 2. Okay, and what countries did you play with? I play for Austria. Yes. Yeah, but with which countries did you play with? What I game? played against English, Greece, and Polish. Yes, very international. Yeah. With Kosovo, Bulgaria, and Greece, my teammate. Thank you very much. Congratulations again, and I hope to see you soon. Yes. Thank you. Bye. Përshëndetje edhe për juve. Me djalin krah. Me djalin krah, s'ka që hek tash. Ç'është po ndihesh pas këtyre 3 ditëve, 3 natëve me kaq emocione, me krejt këtë lojë që kemi po? Këgja I lodh, se këgja një punë e madhe u bë, po shumë I kënaqur me këtë që kena bë. Një turnir I jashtëzakonshëm, pjesëmarrje masive për 275 shteteve, për 275 pjesëmarrës për 25 shtete, I pati edhe finalet, I pati edhe gjysmëfinalet, këtë kënë të larmishme me pjesëmarrje të ndryshme, finalet e mira, shikues, veneve ndryshme, shikues për këtë Kosovës, lojtar, familjar, prind, kështu që një finale tepër e mirë, një turnir shumë I mirë. Po më duket edhe djali shumë krenar me ballin. Just dashur me kon, I pëlqen sporti ping-pongut, kështu që na shta bëhet edhe ky ping-pongist. Për pos që je edhe I lodhur, a je I kënaqur me mënyrën që e patëm ka fundi me finalistët, me përzgjedhjen e tyre? Shumë I kënaqur, kanë fitoj më I miri, patë lojtar shumë fort në finale, kështu që shumë I kënaqur me fituesit. Mali, apo të pëlqen katrorja? Po vitin tjetër a ka me vazhdu me qenë kjo atmosfera njëjtë? Besoj që po, veç kena me shku të e përmirësu. Ndonjë mesazh, ndonjë falënderim për fund? Falënderim nanës të Malit, njomzës, që ka përkra në ditë pa gjumë, shumë ditë të lodhshme. Faleminderit mediave, juve katrore që keni përcjell nga afër këtë aktivitet. Faleminderit këtë përkrahësve komunës Prishtinës, sponsorave një ka një. Faleminderit vullnetarëve që kanë punu pa ndërprej, gjyqtarëve, Federatës Ping-pongut, që një falenderim për krejt, që edhe Mali për Rishë Blaka që u kry me sukses në turnirë jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit. Faleminderit.